Kada ćemo započeti sa lečenjem povišenih vrednosti krvnog pritiska, opet je individualan stav lekara. Zavisi od toga kolike će on da nađe vrednosti krvnog pritiska kod svoga pacijenta u ordinaciji. Da li su to visoke vrednosti krvnog pritiska ili su to neke vrednosti koje se računaju kao labilna hipertenzija, granično visoke vrednosti krvnog pritiska. Samim time, kako je lečenje hipertenzije jedno sveobuhvatno lečenje, nije lečenje samo suzbijanje vrednosti na niže vrednosti krvnog pritiska, nego lečenje podrazumeva da lečite i te komorbiditete, znači birate lek koji će da koristi ne samo osnovnom obolenju, nego će da koristi i pridruženim bolestima koje ima. Dobro regulisane vrednosti krvnog pritiska su one koje su niže, ispod 140 sa 90. Ukoliko su govorimo o onoj visoko rizičnoj grupi ljudi, znači bolesnicima koji imaju te komorbiditete, a pre svega se tu odnosi na one dve grupe bolesnika, to su dijabetičari i bubrežni bolesnici. Prema njima imamo mnogo radikalniji stav. Kod tih bolesnika moraju da se suzbiju vrednosti krvnog pritiska da budu niže od 130 sa 80. Obično se kod tih ljudi ne leči samo sa jednim antihipertenzivom. Tu se postiže kombinacijom više lekova, pa je potrebno dovoljno strpljenja i od strane pacijenta i od strane lekara da bi se došlo do adekvatne terapije i adekvatnog lečenja. Ona je dosta kapriciozna bolest i dosta je neizvesna bolest. Obično to budu neki polimorfni simptomi, nešto što čovjek često ne može ni da prepozna. Često je to malaksost, glavobolja, mučnina, zujanje u ušima, neka nestabilnost u hodu. Ali ono što je jednostavno lako dijagnostikovati je kad se izmeri taj krvni pritisak. Obično se krvni pritisak meri u nekim određenim, potrebni su adekvatni uslovi, potrebno je da to bude tiha prostorija. Često pravilno merenje krvnog pritiska podrazumeva da se kod pacijenata izmeri pritisak i na levoj i na desnoj ruci. Pa se onda meri pritisak i u sedećem, i u ležećem, i u stojećem položaju, jer se razlikuju, postoje različite vrste dijagnoza koje svaki položaj bolesnika može da nam omogući da postavimo dijagnozu, a samim time da se krene u nekom pravom, ispravnom putu i terapije takvog pacijenta. Vrši se nekoliko uzastopnih merenja krvnog pritiska, obično su to 3 merenja u periodu od 1 do 3 nedelje. Znači, dobro regulisane vrednosti krvnog pritiska su one koje nisu zavisne od toga da postoje visoki skokovi i padovi krvnog pritiska, ali postoje fiziološki skokovi i padovi krvnog pritiska. Na primjer, posle neke fizičke aktivnosti sasvim je normalno da kod tog pacijenta postoji skok krvnog pritiska koji, znači, posle izvesnog vremena, posle nekih 5 minuta treba da se spusti na granice normale. To je dobra autoregulacija jednog organizma.